Pamela Anderson ti je najbolje. Pamela? Da. Pa bre, Jessica Alba bre, šta je s tobom? Pa kakvi Jessica Alba? Si vidio u filmu Sin City Into the Blue? Ona ti je prirodna bre žena. Baywatch, bate. Baywatch. Ali ona ti je silikoni. Jessica ti je ono prirodna skroz. Sve, ako možeš pipnuti, brate. Da? Ti je najvažnija stvar. Nema to silikon. Ima jednu načina gdje se možemo da se rešimo ovo. A jeli? Ajmo. Jessica Alba! Kada imaš noge kao krave, šta ću? Da li jednorozi postoje? Naravno. Pa nemamo raspravu na to. Okej. Nemamo raspravu! Okej, bre! Dupe ili grudi? Pičke. Najbolji je ženski youtuber. Olga K. Da, ekstremno. Ne? Britney Louise Taylor. Pa, Olga K ipak ima više talenta, mislim, ona se bavila isto u cirkusu, ono znam da žonglira i sve. Da, žondioj! Pa, Ali Britney Louise Taylor ima zube, velike. Olga ima velike. Ajde se rešimo sada ovo. Ajde. Olga K! In your face! Pobeda! Da li kurac postoji? Da. Evo ga! Ja,